Amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Ruhango. Inzego z'umutekano zatangaje ko zataye muri yombi abagabo babiri bakekwaho kwica umugabo basangiraga inzoga mu kabari. Abaturage bavuze yuko byatangiye bapfa inote y'igihumbi ubwo bari bicaye mu kabari batashye mu masaha ya nijoro, barangije bajya gukinguza uyu mugabo bashyamiranye bapfa inote y'igihumbi. Mu gusohoka bamukubita ifuni mu mutwe. Abaturage bahaye TV na Radio 1 amakuru bavuze yuko uyu mugabo mu masaha ya nimugoroba aribwo yatashye saa moya, ndetse abaje kuza saa 4 z'ijoro baramukomangira birangira bamukubise agafuni mu mutwe. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Nyarugenge n'abatuye mu karere ka Bugesera baratabaza ubuyobozi ngo bubafashe guhosha amakimbirane y'ubutaka bwaguzwe n'uwo bise umukire nyuma y'icyangombwa cyasohotse, ndetse basanga iki cyangombwa cyasohokeye ku bundi butaka n'icyasohokeye ku butaka bwaguzwe. Rero bakaba bitabaza inzego z'ubuyobozi kuza zigahosha ano makimbirane hakiri kare. Karere ka Kamonyi. Abaturage batuye mu murenge wa Nyarubaka mu karere ka Kamonyi bahangayikishijwe n'amabwiriza bahawe yo kurinda tarasifo zabo zituye mu midugudu, nyuma yo kumenyeshwa yuko hari abajura bari kwiba zino tarasifo z'umuriro, ndetse abaturage bavuze yuko abanyerondo badashobora kurinda zino tarasifo nk'uko bikwiye. Amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Ruhango. Inzego z'umutekano zatangaje ko zataye muri yombi abagabo babiri bakekwaho kwica umugabo basangiraga inzoga mu kabari. Abaturage bavuze yuko byatangiye bapfa inote y'igihumbi ubwo bari bicaye mu kabari batashye mu masaha ya nijoro, barangije bajya gukinguza uyu mugabo bashyamiranye bapfa inote y'igihumbi. Mu gusohoka bamukubita ifuni mu mutwe. Abaturage bahaye TV na Radio 1 amakuru bavuze yuko uyu mugabo mu masaha ya nimugoroba aribwo yatashye saa moya, ndetse abaje kuza saa 4 z'ijoro baramukomangira birangira bamukubise agafuni mu mutwe. Iyi ni incamake y'amakuru. Ni bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Iyi ni incamake y'amakuru. Ni bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasomora TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahire mu karere ka Nyarugenge twerekera mu karere ka Bugesera. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Nyarugenge n'abatuye mu karere ka Bugesera baratabaza ubuyobozi ngo bufashe guhosha amakimbirane y'ubutaka bwaguzwe n'uwiyise umukire nyuma y'icyangombwa cyabwo basanga cyarabaruwe, ariko cyabaruwe ku bundi butaka bw'umuturanyi, aho ubutaka baguze nago aribwo bwabarujwe. Rero abaturage barasaba yuko cyangwa barasaba ubuyobozi ko bwahosha ino ntambara hakiri kare, kubera ko birakaze kandi birakomeye. Ngayo nguko reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyarubaka. Abaturage batuye mu murenge wa Nyarubaka mu karere ka Kamonyi bahangayikishijwe n'amakuru bahawe yo kurinda tarasifo zabo mu midugudu batuyemo, nyuma yo kumenyeshwa yuko hari abajura bari kwiba zino tarasifo z'umuriro. Abaturage bari kurara kuri tarasifo zabo kugira ngo zitibwa. Umukuru w'umudugudu yavuze yuko irondo ry'umwuga guhera uno munsi rigiye gutangira kujya ririnda izi tarasifo za bano baturage kugira ngo bano baturage baryame basinzire, kubera ko batanga amafaranga y'irondo. Ababwiye Kidasomora TV Rwanda bavuze yuko haheruka kwibwa tarasifo 3, aho abazibwe bafashwe bakahita batabwa muri yombi. Rero umuyobozi w'umudugudu yavuze yuko ibingibi bagiye kubikurikirana mu maguru mashya. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Ruhango. Inzego z'umutekano zatangaje ko zataye muri yombi abagabo babiri bakekwaho icyaha cyo kwica mugenzi wabo bashyamiranye mu gihe bari bavuye kunywa agacupa mu masaha ya nijoro. Bajya gukinguza uyu mugabo basangiraga, ariko nyuma yuko
gusa bari basize bapfuye inote y'igihumbi. Uyu mugabo birangira bavuyemo atashye. Kuza mu masaha ya nimugoroba uyu mugabo yitahira mu rugo mu masaha ya saa 4 z'ijoro, baramukomangira asohotse amukubita agafuni mu mutwe ahita yitaba Imana. Abahaye amakuru TV na Radio 1 bavuze yuko byatangiye bari kunywa inzoga mu isatere, bitangira bashyamiranye. Amakimbirane yose yahereye mu kabari. Abaturage basabiye bano bagabo igifungo cya burundu bitewe n'icyaha bakoze, ndetse ni mu gihe umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangiretse yavuze ko uzakora icyaha gisa nacyo. Niyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho kugira ngo rijye rihana abakoze ibyaha nk'ibi ngibi ndetse rinakumire ibyaha bitaraba. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rurasaba abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo ibyago nk'ibi ngibi ntibikajye biba. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyasobikire hano. Ikiganiro nakagaruka, niba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha